haya mambo ya kuvumilia tabia mbovu kutoka kwa wanawake ambao wamelelewa vibaya kwa wazazi wao, familia zao. Eti kisa tu onekane good boy, onekane good man, onekane gentleman, onekane good husband. Haikuletei hiyo. Wanakuwa na choko tu. Wanawake wanataka kiongozi. Mwanaume bado anasimama pale mbele kuangalia njia inaendaje. Wanataka mtu mwenye maamuzi, wanataka sikia hapa na hapana za kutosha, ndio za kusubirisha. Mwenyewe unajua ukiangaliaga movie ambayo haina tafakari yoyote, haikuweki roho juu, inakuwa sio tamu. Movie inatakiwa ikuweke kwenye tension na mapenzi yako hivyo, ndoa iko hivyo. Unajua, yani kidogo moyo unakuwa umepanda, mara umeshuka, mara iko hivi, ajue alia, cheki aelewi, yani unajua ile anaona maluelue tu. Wanawake wanataka hivyo. Hata kazini kwenu bosi wenu asingekuwa kivuruge, usinge enjoy, yani ungekuwa unamchezea chezea tu, afu usinge enjoy kuwa na bosi ambao unaweza kumchezea chezea tu. Ndoa, mapenzi, mahusiano, kila kitu kiko hivyo. Badilika mwanangu, shauri yako.